Vi lærum asarska. Viðfangsefni dagsins smá eldhúsaöld. Mətbəx tərəzisi. Eldhúsvog. Mətbəx taymeri. Eldhústímamælir. Mətbəx termometri. Eldhúshitamælir. Qıf. Trekt. Sarımsaq əzən. Hvítlaukspressa. Sitrus sıxan. Sítruspressa. Kartof əzən. Kartoflustappari. Pizza kəsici. Pizzaskeri. Mətbəx qayçısı. Eldhúskeri. Həmir fırçası. Bakstursbursti. Soyutma rəfi. Kæligrind. Qazan altlığı. Pottaleppur. Banka açan. Krukkuopnari. Buz kubu qabı. İsmolabakki. Həmir qaşıyıcısı. Degskafa. Un ələyəni. Hveytisikti. Bişirmə kağızı. Bökunarpappír. Bişirmə qabları. Bökunarformar. Cupcake kağızları. Cupcakeformar. Diş çöpləri. Tannstönglar. Taxta şişlər. Trespjót. Mətbəx ipi. Eldhúsgarn. Pendir bezi. Ostaklútur. Krem torbası. Sprautupoki. Sürtgəc. Rifjárn. Çırpıcı. Pískari. Oxlov. Kökukepli. Ölçü fincanı. Mælibotli. Ölçü qaşığı. Mæliskeið. Ələk. Sikti. Konserv açacağı. Dósopnari. Şüşə açacağı. Flöskuopnari. Ölçü qaşığı.
Medbeth Terezisi. Gazan altları. Viltu muna þessi orð að eilífu? Farðu á flashkartsluna, kom og æfðu þetta spil og þúsundir annara ókeypis. Hlekkur í lýsingu.